edit lah makan daging anjing pakai sayur kok. Salah dong memang. Mulut ditanya nih. Baby itu anjing. Kita lebar makan daging. Makan daging anjing pakai sayur kok. Anjing kesana. Margota di tulang. Sira kollam. Ano di walang kasi ko lihat do iba peta costa. Tapi Margota. Margota niya. Sinuan kan? Dah, Margota niya. KBP. Lalu nodo coba tak kalau walangan nong iba bangun seperti danan. Margota tadi. Margota kan. Ino aja. Jadi buat masalah dewa nas Margoton. Oti do dah. Nah pada saat seperti itu tadi situ mak. Ayo menurut dia berapa? Hah? Aja tersujud. Not bad bidde metabaris. Dama pesta namate. Lanjut lagi ya. Ini aturan yang betul Di kamar mi mana Margota. Baga. Bahasa di kamar ruas akan aku. Bonus lebih dahulu ya. Au, ngaru lebih dahulu ya. Nah, sa KBB Sopung to KBB Perdalan. Atau na KBB. Pindah. Pindah na rin dari Islam. Penting di. Takut do. Tu sa KBB tu Islam daripada sa KBB tu Hakai. Manang tu PPC. Ala na horror surion. Mulusan KBB tu beda tu Islam. Sa PKW dah. Dah mabayar bulan sama nak kita. Magkuti dalan ni. Pindah mo siyang Bang gereja ini. Ugo tulang, bakal mereka lo tulang. Mau lewat apa rum? Sorry, man, pas lo. Nama dulu, na bertemuan berapa? Hidup sehari. Baru dia bertuang. Tong may mo. Masa orang ang netong. Nah, bagi berapa tahu dah? Ang, Ang jawatan, orang, tanggang. Ada yang naik. Ada orang yang Non, amma si Monte si Ide, waktu ane tene. Alan tene ini. Aku Molonesian langsung. Abeli. Kalau esnero si. Ale sobak ko bari taba. Itu masa-masa kamu ni tu barak. Mandroba, tanggang, nang lene. Hari penna kan ada berharap palap. Matarapin na. Mapun. Jalu, sebab besorkan tu. Bahaya untuk menelu na. So jalu, betul dokter dah sini bawa dah. Siapa? Tegalung. Jadi mau besorkan sonaret. Bahasa Mas kamu jalu ni. Sini mau besoran. Berarti sebab besoran. Ya, besoran. Barat. Tagalung kan. Tapi ya asal macam tanah.